Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito'y balay, kulasa? Wen tatang, nabuslon ti gasolina no aginawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya, apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manin ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. At dan business ko. At dapayan lugan ko. Iso ang nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya, Di kay kadimadanagan tagin nawid akit ti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam kulasa. Nakapasyar kamot. Kumusta kan? Long time no see Uwan, taumayak man ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho kamanin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? At dan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. At da jirwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at the nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod nana. Agba akaksamot tun. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga ginggayta. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Nakamove on ako, nana. Nalipat ako na Adelio. Aywan. At dapay la ka dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpig sa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naglibak ka pa lang. Kahit mong sa ti makarama na. Sige, padasan din ang kabil kanyak ti darum ka. Ila. Ay sus, agap-apa manen dagiti agasawa kulasa. Isuda da kichay, nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybay-an na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga ron ni Adelio, nana. Ay, ganabon na Nakarma siguron. Gapu iti panang pasakit na kanya kidi. Ha? Ay na, makasang ita manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit na. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo na itabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak namin ni Tibagek. Ay ayat Tibagek. Pinasakitan na ka.
Pinagtaltal kag paymot nga ron di alalaki. Bye-bye amon. Di mon panunutan dayta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul ka kit di iti pakiboyfriendam. Makiasawa ka muten kulasa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka man. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta nga eh? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, no awan problema. Kan... Truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilako kanat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin nga insukat nak ide. Ha? Mano ti gatangan yung abalot? Nana Mariana? Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At tuwing tigat gatangan kulasa. At tuwing matibayad ko, Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw ang konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga pa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin, sinit. Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak, ta agpay suma ngamin nalino ko nakidi. Basta sinaan ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Alhabay-bay amon dayta kulasa. Napalabas ang daging. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mang parak no madamdamay ti tricycle. Umay ka kay din. Mabayin ka pa'y laan. Ilugan mong tasako abinaklay mo. Anya day taya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rodan tay tulod kan. Agbayin-bayin ka pa'y laan. Kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siya kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangalilaw kan to maidi. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari. Para ititunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangalilaw ka. Inulaw-ulaw naklaidi. Saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden. San mga na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata.
Nag-live-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka napimpintas. Mala, pasensya ka manen kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatag kid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 lalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa inubyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwendak laang. Saan mo't siguro, kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello, Diana? Ayan mong, nakabaybayag ka. Mabisina kong. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito'y anak mo. Urayan may tisang pot mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto ang makandita. Agluto ka ngamin Masadutak ngagluto. Basta urayan may tisang pot mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wala nga rod. Awan na aldaw asan kaming agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga ay di nakatumpong kay iti sado ta babae. No siyak kumati nasawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyamanak manen, kulasa. Isumot na nakabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asublyan day a babae? Tilay bagbagam manin, Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang day a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Kin inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asublyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, papanamon nga Rautat jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta, Diana. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka di? Di mon gargar yan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawam mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pa ilan makamove on. Awan matkarbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo ah. Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam, bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adilyo. Ay, permi saan la asikati sinungat day chay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day nga inasawa na. Wala, kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga idi nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngamanya ngay, adda ditan, nalpasan, talon ti anak da. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko.
Adak, diti kusina, nana. Umay kayo dito, Ay na, pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya? Kadagi dyan anak dangay. Inala dyan asawa na? Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulanan nga agar-aramakin ka. Hindi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay, kwa. Urayak ngamin. Ang mga no agsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at lalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Iso nga aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan ka kulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublianda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikadwa nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw. Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin. Ngam idin nagsinadan iti asawa na. Nagsublimo, manan day tarik na kang guana. Masiguradam, adi mon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minin kadwak, nana. Agdan na kami manan ka ni Adelio. Anya? Kat kadwami dagiti talo aputot na. Dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka, ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis, wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmatan Urnusan ta kuman ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida akaslawan anyaman na. Pakawanan na kuma, Adelio. Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan dayana, iso pangasim, di na kon riribukin. Sige, nukas tamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabaling. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbeng ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, urnusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adelio, honey. Adto yung tikapin. At kapekan. Agyawan na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Kutni, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang Adelio. Pinangnamnaman manan iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talagang awan mataktak
takderan day ta lalaki asauna. Manangal nilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kahit nga ipanaw na lagit anak mi Iso kapilitan makisinubli ken ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Wano saan, urahim laangan mabalo Ay saanin! Makaururay! Kanon to pa mabalo ka, into nagkabaw kan. Ay na! May kadwan day ti apanang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadikan tumakarma! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinublan da? Taadaan nak da. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaw manan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kamin ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana. Tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wen tatang. Jak kayaten ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mag, anak ko. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbangal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa naapod no anagan, Tintay i-drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ka ni Lenny Tolentino, Claire Silisipan ni Tailagan Isabela, kan ni Aurora Vega. Kastimanti ko na ni Kab sa trika. Dear Manang Biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Gat kapoy ti dayta kinasingpet na imabusoak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya, unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mon, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige, sige. Tasya nga rodin tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni Tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublat ang di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pay lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauman ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam.
Ay, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rin tiyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga agapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidok day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dahil ka na yun ay, manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan kwa na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa ken kwa na, saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang, takanayon mo't akas jayan. bakit? Mangalatan sa itibabaunan ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito eh. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan, Arodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano daduma. Kat sino nga nga ron ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil. Wen, tinrekomenda dya katrabaho wak. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan sale. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni saling ay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti day nga babaonan niya. Ay Narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. At da relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla iti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot agtimpla iti kapik. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally.
No kasta, pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. On tatang, tapag imunan mo't ni Rika, naglukong. Pati babaunan, pagimunan nan. On nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagi na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga kababaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yeh. Napanak nga may nagjogging kan nagsumba. Iswa kas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang arudin. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngay Rika. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabay, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan na. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tano mawaya anak manan. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamrika? Umay ka man. Mabantay dya silid. Tay dya tang agtong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakit patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakit. Wano, shakes mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagayat kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas.
Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo ngamin apokok nga awir ko. Tanay amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw na yun. Taysan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagot ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunon nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga Rodil. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudno mo ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ng tangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat ngamin taal-alaam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sarampeteng. Kandihan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, iti na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sabagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, nayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga, nakaboxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Ay, umay ka nga rudbita kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na Rika? Puti ka ako te. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Payat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na idi. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-rin ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito'y kusina. Kanura ni Hayden
Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adda inyag ko apandisal. Ikapiyo, baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tenakman kitain ida, di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak kao? Ni Hayden ngay tatang, saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida ah! Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag, baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutak mat Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang. Bumakat akon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid ta do ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pa'y laang. Haanan. Ni Hayden tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apagbababayak iti kastaunain. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan,
At dantulat na pagpatinggaan ti pasensya na. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawa ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanakak. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Sauro, bunagam tuman jay simento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tapno masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaning kanto pa'y magalay ti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Mangalaak na tatang. Ne, kating kagbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwan, tapno adda reserba. Nawatam? Uwan tatang. Tatagardo! Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa balasan ka. Kat na rabrabe eh. Ninang ko, itaray tayo kumain sa ospital. Awan matimaya tamang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagringat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isungaron nga da kayo te nasit ka, tatata, na minsan sa langa nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ay, wag. Ay, ngam nalipat akong dayjay. Ay, ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinagawid da kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyang. Agpilit mat nga itaray ko kanoy sa ospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arot, tawag at timanugan ko. Taisaw timangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agreeing ka man. Sauro. Apay ay apagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran ti tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alam na, darasam ta emergency. Mabait lang araw, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anya man na ading isang. Kat anya ngay. Mabalin ko ka din agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay di lang si putam ataba ka agsungab manan. Ibagam nga orayin na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagaasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Tawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaanan mi. Ay, mataya ka din talaga, doktora. Mano atawan titahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, may. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tidamdamagan nyo kay ni doktora. Iyak pa'y kaya timatay siya. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko.
Sumagmamano kanulangan nga bulanti pa nagbiagyo ito lubong. Anya ka matan. Imbes nga ilimad mo kumamat day ta kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni si Mabet. Ay, at kapsutak itikas na nga magmagam. Ay, pagkanday ta. Abotag pa iti sa nga pulo at Ay, aklunan tayo ka din tigasat mo, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak, dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulang no naimbaga kaun. Saan kayo nga ron ka nung ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Bacang biagak pa'y! Biagak pa'y! No kasta, inyawid damat lang ti ina ni Sanggar daw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Kaya pinilit ni Isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda, namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mo't nga ro da maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage da jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumot mangtid iti uray pasikla at tulong. Tane, awan mo't mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padayja bakit idi sampay ngagsakit. Manakya pa mga minni di dayjay. Wan, ngamlipatin kumaan din na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tubay, inapanak iti dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulong aklata. Tabarang malay-ayan basik tirik-rik naan na. Kasi ba? Itaray na kayo ospital. Narasam, siyak pa'y kayat di mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipanyo nakatitulok yun na? Pangasiyo, nanang. Siyak pa'y kayat di matay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau ta si tanto tiyo mo na nga lalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tatagardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo magayam. Sumrag kayo ah. Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Taday taray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan na ni Isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasamak kan ko na. Ibaga ka ti tricycle mo, ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At day ta, naitaray na ka manan dito'y ospital ka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan, sumarantak, nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko ang kakakardo. No pumigsak, ang tagay kanto. Aniya? Ay, well, Kasta ni inang ko tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. tanto video ka na daw. Ilibre kan daw. Basta gimbagak. Agi-table kan to iti checks. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumisak. Iti kasta ngay bagbagam kakakaranda ko. Ay, Anang nga, mabalingan ti agawin. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito eh.
Uwan doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan me, agawit kami. Subli na hospital isang. Itulok yung amin nanang, tapno makaina na kayo. Itaray na. Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor, no ipilit yung timapanijay. Piyagak pa. Yung taimingin ko kan kaisa nga. Inang! Nanang! Nanang ko! Recent peace! Ipatpatag kaunay! Nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat! Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isang. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kawala, kasimot. Intandi nga yun ni isang. Wen nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matladag iti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marungkar tadtay. Ngam 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanawdan. Ultimo dagiti kakabagyan mekat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Naawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takas ta kano ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta kano ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti may padata. Aniya? Tapay kanungay? Di na kano kaya tasangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanangko. Ay kituan na. Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abagkatantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta magkatan tilungaw. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mo't dagita at taon. Uray kasano ko matigura da iti natay. Tumulong da kumamit Alagid din, agunay kan. Kabalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga Rod. May isa, 2, 3. Ay na, natagsang matgayam. Wan nga Rod. Nagdagsang tatang.
Ay na, maut-balance akong sauro. Natindad mo tilungon ng tatang. Ay, ala, ay, napakbunti bangkay. Ay, uhon nga raw. Ay, Nay! Alyan po yun, Nay! ay, Ala! Ay, napakbumat na ninanang ko! ala, ako po mo natiin ang niisang. Tay sublimiti balay na sauro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, sauro. Aramid mo ti magpagak. Taka si Moy panabaklem itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, sauro. Ang gunay ka na. Wen, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wana, gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang dag-drive. Wana ta insurok ngagmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng ti pakataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Ha? Naplak magtiluganan. Ha? Kahit ada extra pilid. Awan, tatang. Ay, manaktak mat nga. Mataktak tayo manan nga rod, ah? Huh? Di ka matanagan ni isang tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, sauro. Bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Ha? Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron nga eh. Ibati tayo ni nanang ko itoy. Sauro. Ubaong timangkay. Anya kayo mutan, tatang. Aglablabos kayo. Saan agapuan na singputak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga oray saan mat arumrumban. Ha? Da kayo, di mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akastaan? Saan mat arumbang dagitang ipaparamid yaw? Apay ngay akasta kayaw. Sauro. Di ta kayo. Makamu kayo ditan. Aglablabos kayong tatang. Ha? Allah ka! Nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo ti madinga inaramid ko? Awan nga! Apay! Ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayaan nga ron ti kasday. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singput, abuswam mo tan, ti kinasingput na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tawak mitlaang nagbitaw. Ning kasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at kararamidam? Sana gaputan na singpat jay tao katabuswam matabaon-baunanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang kao iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damaw di nakasarsarita. Mismisutan naklang, ngam na'y ayok matlang, kat napakawan na, kat nagawid matlang, iti balayda, kat ita, dako na yan ibabaon, ti manugang ko, no kasapulan lang, sakun to ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, garudo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Manang Biyada! Manipod kani Kabsat Delio sa napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama makablaawa mampay ni Desiree Pada dita sitio Sagpat Barangay Maloma, San Felipe, Zambales.
Michelle Valdez, ken ni Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastimanti ko na ni Capsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayagan nagtrabaho kay Jabroad, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnong akbas iti ti kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, rumara kong. Mapan ka kadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. Wan nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maliman. Ala nga Rod, kita dagita masingir mo a kwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tayo utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulaos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko itilutaw. Ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung nagbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibiyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulaos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa anin nga agtrabaho. Tajay lagsingir ter aramidan nan. Nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. Adda ngamin paggastusa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak ti inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminan iti mabiit. Kat isutiur urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasarkin ko Naimbag man, taadda pa ila nangayatken ka, Sibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsa pa ila ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayjay poon ti dakkelamangga. Mabalin moten, Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Makaanak tapay nga ta? Kat siyempre ubing kapay mo't. Kan naparagsitak pay, nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ti plano ta saan?
Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nakita mo tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? Adaya nubya na. At damot. Insangpet na nga rudin ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta da na ngayat kina uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan nubinulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag. Antay. Antay ko taangkel ko mat tinubyaw. Wan, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kan Delio. Iranranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta angkel. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak Delio. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda Saktok ti umay balay yun adda kwartak. Ala, agawid kan Delio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpensyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon iti likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagag kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Nagloko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diyak ibagbaga ada kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na dito Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami day to'y. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na dito'y. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabali. Aniya? Ulbod ka, alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbangam kanyak Sabel.
Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan mat gayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan mat gayam? Ulbud ka. Kwa, nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbud ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbud mo kanya. Ay, pasensya kan, Sabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Hay! Basta bayadam ti panangulbud mo kanya. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbud alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsingir angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabel, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Nung kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwarta. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jihilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog iti balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naangdod dada dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanaw akon. Makiturog ak man iti balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala. Sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kina-uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kinkwana. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Armand. Nanang, adda ditahan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag itatat tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawain? Awan bibiyang ko. Hey, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya mo ti kastangar aramida mon Sibiyaw. Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam. Saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Addan na kam di anak mo ipag. At damot kinkwanan no padurugan wano saan. Saan mo ten nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, Sibiyaw. Le, apay asak ti pabasulam nga eh.
Diya anak mo At damot na nan. Awan bibiyang kuditan. Ta ex-con day diya babae. Mangkita ka laangan iti sabaling armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tiriknakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tiriknakken ko na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Sabil nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak tsakmoy. Bay-bay andak ka di iti kayat kong aramidan. Amok tar aramidak nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga raw. Bye. Sino man ang kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Sabil. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapam. Customer ko dagijay. Amom mo't ngagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan, babairo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne, aldaw matgaya man. Ay na, bigat man rin. Ayan tayo cellphone ko. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturog ak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakidin tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kada sigot apang ikabkabilak Awan mo tayo. Ang mga nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo't lat nang ikabilak idirabi Inalam sa amoy. Itan niya aga po nga laag katadamat cellphone ko. Pagkananok ko mata cellphone mo. Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Textmate asasawam mo't. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay no awanan kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam Ta amang ano natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diyagun una cellphone. Sino man nandito umawawag, Delio? Kunak tupay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo na ita. Amangan mo customer da ita. Ay saan? Jak ito daytoy. Masapol na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka makachiks? Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin. Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin iti kontak ko kadagiti customer ko. Anya? Kat jay notebook alistaam ngay. Adda? Adda ngam nakita na tilinaon di listaak. Anya? Ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam di cellphone mo. Imayak na yun tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Dyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya? Ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo, Delio.
Mangilawlawan kayo, Angkal. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala. Ngam inreto yung kanyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, Angkal. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa ilaeng. Nga adda sa bali nga ugali da dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan da dya babae. Saan abale ta na ipablatter mo matan? Una nang. Matiliw ko man. Tapos naawanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbalina ka maag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikasjay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Manang Biyada! Hello kagayam na imbag nga orasyo at timanan tigayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud nanagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Mari. Dear manang biyanang, makuna ka na singpetak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda nga ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita am laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito yung agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay nga, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din, kani, amangan no awan masambot na alugan. Sapay lunis ita, narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran, agbate akon. Ni, apay ngay, katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen, agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arudan? Masadota ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas man jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot.
Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel, nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka amauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam Masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya, kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas, kat naparswa. Ha? Awan mo't nasayat nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream, mapukaw tumatla dagita nga gas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay, adun to ti dinadahil da. Katuray Espream lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnamaak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas sa talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagijay mulam, di mon asikaswan. Bambanuglaan niya garden. Aum pa'y ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagita apeste. Saanin? Bambanuglaan na ita. Agsublidan tumanin. Kat, ano talaga akas ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Diyak kayatan ti garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yaw, maray? Wano rimwar ni Iday. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no dinan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarak ti igas na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Ay, jakam mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga adkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agidakan. Taidde po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ikatek nga rin dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pa'y green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaan. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulok. No apay mat ngamin nga dapay labuok ti tao Di pa'y lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkulang nga agrugit ka na ti balkon ngay. Ay. Anya manan aya ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tuman la amin dagitan. Ni, saan Babasit da pay laang.
Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti Papa Ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ila ko kiding. Aladan talaangan to'y balkon, ikanta iti screen. Saanin? Gastos man ti pampanunutan. Ila ako takid din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Nabsugak. Nagaduma ngamin tikinan mo itay lakay. Indwal mo ngamin tinangan. Kahit nabisina nga rodmate. Unay mo tikas to yan. Nasakit at talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mat makasisiar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tininutom. Nyangay. Naaduklag nga rudan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidok lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan ay Addaman di mo nagustuhan ije balayaw. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wanang na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kauna, anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tapno mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungunget ije asawam, tamangan numapunwan. Addarik na je asawam. Addamet puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet, kat agruam kameten amangungunget ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen unget adagos ti pamayam, imbes akasaritam iti nasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam, tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit, di ka unay anak ko. Anya mo dahi dya trapikan? Bad trip. Basi laga nga rudan tinapasadaak. Ta-traffic mate. Aish! Apay kanungay atrapi. Ada nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado dagitag parparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amagna. Di takit di partakan ta numalpas adagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo ten? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado, pakatak-taktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Kat impangato na di ima na tagkapot nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naang late. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kat di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma.
Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaon. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Maditi kas tanga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kung ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden manan. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, sayang mo tagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sabali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan sigurong ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Tit nagriga mo tagaramid iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige, mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barat! Ala, ay sus. Para dayjay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid launay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, Eddie. Ewan ta nagbabarat mo na kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang haramid ka na kita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa? Awan ta nagbabarat na may. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di da pa'y maawatan day tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asida iti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akasta Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay am nga rodan. Di kan agrurod lakay. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit lang ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. No apay mo't ngamin nga daman menel mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabaho!
Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Si kalang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne, apay akasta ka ngay. Apay, si kalangan ti adda karbangan na nga agungat edi? Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mari, Panawan mo tantap no irwar ko ti impenek asakit tinakam kan ka edi. Aglablabas ka nga minan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam namaak ngagbalbaliw ka. Ngamsaan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din datang ibagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Katjak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na kan ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawam mon. Tawam mo lat serbi na nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung ti mapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Tauray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalakaka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, tasaan anasaya at ti kasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkidaw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata napunwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wem ti asawam. No kayat mo pa'y amaurnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Mari. Naamiris kong dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuma ni Jabalay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pata kon Mari. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mo't nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ay ayatan ka. Katnoan nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka.
Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit day jay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagak ken kuana nulitan na nga aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.